Pasibayo mititipon tamo kening kapag masusyanan ning banal a Eukaristiyo. Kapamilatan daring panalangin at kanto, makyabe tamo king balang metong, ban agawa tayang makabaldugan iting kapag masusyon. Iyabe talo karing panalangin tamo, ding makatuging magpasalamat. Bernadette Ordonez and family, Barangay San Vicente, Ramin Mel Jimenez and family, Nestor Mila Ibay and family, Janela Maniago, Rafael Maniago and family, Marilu Calbang, Arnel Jane Cuyugan, Ryan Grace Malonzo, Chelsea Ellen Cuyugan Dizon and family, Brian Maxwell Brielle Samson, The Samson Studio, Max Lita Cabie, Liza Baluyot and family, Arsenia Sunga and family, Nestor Gloria Sarmiento and family, Maricar Macabali, Dina Mario Macabali and family, Carmela Cuyugan, Nora Cuyugan and family, Gate to Heaven Memorial Garden, Lenny Tumang and family, Cora Al-Said, Michael Michelle Macabali and family, Alex Tiki and family, Edgar Yumul and family, Melanie Esguera, Jonel Medi Gonzalez and family, Tita Martinez and family, Melissa Pangilinan, Remedios Maniago and family, Arlene Esguera and family, Rodolfo Gomez and family, Marilu Gomez and family, Gilbert Gomez and family, Juliet Tayag and family, Jordan Paras and family, Eddie Hedley and Josie Sampang and family, Jimmy Magtira and family, Michael Nadine Leasing for their 6th wedding anniversary, Haina Sampang and family, Lito Marlene Basilio and family, Jose Abner Maniti and family, Emilio Macareeg and family, Danilo Bella Jr. and family, June Faye CJ Ganya, Garrido family, Jasmine Lester Zian Gintu, Evelyn Gomez and family, Jaime Vilma Tayag and family. Panalangin tala naman po din kayaduanan diring makatuki, Geniel J. Vergara, Mayor Teddy Tumang and family, Christine Esguera Ostil, Jovet Bituin, Ikeo Levi Dionisio, Raymond Jonalyn Pascual, Zyron Calma, Jessie Gintu, Justin Kembao. Para karing magmasusi king Aldodang Kabaitan, Christine Marie Macabali, Rafael Alexandre Re, Angeli Bautista. Pakipanalangin tala naman po ding kaladwada ring makatuki, Romeo Ordonez, Magno Catalina Supan, Jose Victoria Cuyugan, Eden Sese, Mirna Punsalan, Antonio Nicolas Nucup, Vicente Natividad Vergara, Pascual Felicitas, Luvilus Maniago, Lady John Vergara, Francis Calbang, Consolacion Felipe Cuyugan, Atilano Oliva Jesus Atienza, Antonio Leonicia Atienza, Gaudencio Senior Sunga, Angelo Cuyugan, Amir Said Al-Said, Asir Tiki, Tina Marie Yumul, Eloida Mariano, Jessie Celso, Flaviana Policarpio, Cecilia Juan Martinez, Oscar Senior Maniago, Ligaya Ibe, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda Laureana and Leoncio Esguera, Elita Gomez, Rolando Gomez, Chad Gomez, Rogelio Gomez, Lamberto Gomez, Esterio Senior Sarmiento, Francisco Tayag, Edison Nicanor Malyari, Mamerto Julia Gonzalo,
Jose Jr. and Sr. Magtira, Jerry Magtira, Juanita Nicolas Cunan, Dominga Magtira, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Cesar Sr. Malyari, Roy Aguas, Nilo Fe Colina, Mary Grace Gomez, Estela Gomez, Marcela Talagtag, Primitiva, Rufo Sr. Macaraeg, Rufo Macaraeg Jr., Virginia Garnido, Soledad Elane, Armando Elane, Teodosio Loretta Tumang, Maximo Gomez. Kaluguran kong kapatad, abay-abay tamong ngening mamugya kang Kristo, kapamilatan ning kayang pari, at makyabe king pamagkanto king pamuklat adalit, talakad tamo po.
Kaniting misa, iabetala naman, karing kay katamong panalangin, ding makatuking kaidwanan. Unang dili, kanakantalat ipanalangin, ding sablang pamilya, lalong-lalo na, ding kay katamong sariling pamilya. Ngayon pagmasusyan tayo, ing kapiestanan ng Sagrada Pamilya. At ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ng Father Aljim Tuazon, ang magmasusi king Aldon ng Kebaitan. At ipanalangin tamo ing alanganggang kapainawan, para king Kaladwari Eusebia at Agapito Laksa, ang timuri ni Apong Memeng Cabrera. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon tamo, king lagyo na ning igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng Ginoo, parating mantabi kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Kaniting kayabakan mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing kapiestana ning Sagrada Pamilya. Ing pamilya di Jesus, Maria Jose, Banalia, uling ing Diyos, parati den kayabe at kayantabe. Isyantala ngayon rin kaya katamong kasalanan, lalong-lalo na, di kaya katamong maging kakulangan at kamalian, laban ka rin kaya katang pamilya. Manyawad tang pakalulu at kapatawaran king Ginoo, bata mong maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang dapat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Uli nito'y panigapuko kang nuwan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye alang angga. Amen. excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Manalangin tamo ba ning Diyos, panwanano ring kay katamong pamilya. O Diyos, ay pami, biryan mong Maria, ampon Jose, ilang munyeking pali ning metong apibalebale, para king sarili mong anak, Yesu Kristo. Bustan mong Yesus, iyaing maging pusurat sentro, ring sablaming pamilyang Kristiyana. Sumulong kengan sana kaya at maging malapit king metong at metong, kapamilataning lugod, ampon, kapibabatan. Kambening Sagrada Pamilya ning Nazaret, pagdulapan mi sana ing kaburian mo, king sablang daraptan mi. Iliadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po at kingmit mong kasalpantayanan at malala makapanaligan, makiramdam tamo ngeni king amano ning Diyos. Masaya at magrasyang abak po kay katangan. Pamamasang ibat king libro ng Sirak. Inginu parangalane intatang karingkeyang anak, at pairal na ing matulid ning metong ima karingkeyang anak. Nino mang gagalang kantatang na, maglari niyang kasalanan. Nino mang parangal kang imana, kawangis ne ning metong atitipon pibantyan. Nino mang gagalang kantatang na, tumulaya karing sarili ng anak, marandam ya kingaldo manalangin niya. Ing makabang be miraskeya at gagalang kantatang na, ninumang epasukalob kang imana, papakit na ing kapamintwa na King Diyos. Anak ko, lingapan me itatang mo king keyang ketuan, me palungkutang kabang mabiyo. Agyamang miminane kaisipan, ipagit mo kaya ing lunos mo. May lalapas tanganan king kabayaknan mo, at sikanan, uling inggana king metong atatang, makalingwan. Nune bagus, magsilbing pamayad karingkekang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mapaladla ring tawong mamintu king Ginoo, at mibyebye tutupad karingkeyang kautusan. Mga biyayan ka kimbunganing kapagalan mo, maging masaya ka at minawa kabye. King pibale-bale mo, ingkekang asawa, mangariya king ubas amabunga, busal ning pibale-bale mo. Ding anak mo, mangarilang sagiwang olibong tanaman, makapadurot king kekang dulang.
makanyanyang mipala intawong mamintu king Gino. Ing Gino bendisyonana kasa manibat king Zion. Akit mo sanang minawa ing kabyayan king kekaban ning biyemo. Pamamasangip. King sulat ng San Pablo, karing tao Colosas. Kapatad, ikayo ing balen a pinili ng Diyos. Kaluguran na kayo. Uliniti, kailangan ko miblas, king laus pusong pamaglunos. King ganaka at kababan na loob. King kamu at kapibabatan. Mipapanupaya kayo at mipapamatawad. Kapilan man at inyang pag-inakit ing ninuman king aliwa. Pepatawaran ako ning Gino. Inya ikayo mansano, mipapamatawad kayo. Idagdag mo, babo na nitingan, ing lugod. Uling itiyo, ing bubuklod, king ganap, a pamisasan metong. Mag-ari sa karing pusoyo, ing kapayapan ng Kristo. Uling para kaniti ko, mangayawos, misan metong, anting galame, ning metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sana, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang manatili karing pusoyo. Mituturwanan kayo at mipanusok king mitmong kabyasnan, kambyening kapasalamatan, ang makasalali karing pusoyo. Dalitan na niya ing Diyos, karing salmo at himno, ampong banal adalit. Nanumang sabyan nyo o daptan, gawan nyo ngan king lagyo ning Ginong Jesus. King kapamilatana, pasalamatan niya ing Diyos ayigpa. Ikong babaeng talasawa, manusig kayo karing asawa yo, uling itaya ing sukat yung daptan, antimong Kristiyano. Lalaking talasawa, luguran nyo lat pakiutusan, mitmong yumo ring asawa yo. Ikong penganak, maging mapaminto ko karing pengari yo, kapilan man, uling itiyo ing babye tula king Gino. Ikong pengari, eyo la parating kakamuanan ding anak yo, poto mga sira lalo. Ing amano ning Gino. Salamat King Dios, tala kita pong ngani iban parangalan ing maya pabalita.
ari sa karing pusuyo ing kapayapan ng Kristo, ating mensahe no, labis-labis niya kaya kayo. Inginu mantabeya kaya kayo. At kaka antimurin, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaka o Ginoo. Kalakora ding mga biyasa, pepakit ya ing anghel ning Ginoo kang Jose, king kapamilataning metong apaninap, nga nakeya, mibangon ka, idalame ing anak ampon iimana, at munta kayo, Ehipto. Kayo mama ko ka rin hanggang ekusabian, uling panintunaning Herodes ing anak, baneng ipapate. Mibangon ni Jose at kanita muring benging ita, dela na la ring miyendu at menulakan la para Ehipto. Menatili la ka rin hanggang King Emete Herodes. Makanyan metupad ing amanong sinabi ng Ginoo kapamilataning propeta. Inaus keng lumwal ibat Ehipto ing kanakong anak. Inyang mete ni Herodes, ing anghel ning Ginoo, pepakit ya kang Jose, karin Ehipto, king kapamilataning metong apaninap. Mibangon ka, nga nakeya, iyuli mo nala king labuad ng Israel ding mindu, pablasang detang bisang makamate king anak, may ngamate nalangan. Mibangon ni Jose at tiki na laring mindu, migbalik la ka rin, Israel. Dapat inyang abalita ng Jose, King Arkelao, iyang menalili, kang Herodes at atana, antimong ari ning Judea, mitakutan yang taglus ka rin. Pasibayo yang tinanggap pamano, kapamilataning paninap, inyaking distrito ning Galilea, karinya migbanda, karinala tiknang ding mindu, king metong abalen, amayayaos, Nazaret. King antika niting paralan, karin metopad ing amanong mipasyag, king kapamilatan, daring propeta. Mayaw siyang Nazareno. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaka o Kristo, lukluk tamo po at makiramdam king humilyo. Ing Domingo, kaybat ning aldo ning Pasko, yapin ning kapagmasusyan king kapiestana ning Sagrada Pamilya, ing pamilya di Jesus, Maria at Jose. At nung sakaling ing Pasko, ang poning bayong banwa, aldo lang Domingo, itang December 30, karine pagmasusyan ning Santa Iglesia, iting kapiestan. Ing kapiestana ning Sagrada Pamilya, metong iyang masanting pamikatagon, bang kanita lawentala rin kay katamong pamilya. Ding kwento, ding kay katamong pamilya. At sana, busal daring mialiwang kwento,
lalong-lalo na, ding kwento ning kapagsubukan, akit tayo ing apong Gino. At lupong kwentong pamilya. Ating ko pong balong meto nga pamilya, malambat yang mega broad Saudi ing lalaki, ing tatang. Uling atin yang aduang pangarap. Muna, apayari na rin kayang anak, king pamagaral. Kadua, ing abayaran de itang utang dang XLT, ampon abayaran de ing gabun, anong nukarin at tsuya ing karelang bale. Nanong milyari, kareting pangarap, ining metupad, uling mayari la ding anak. Pero ing babayaran XLT at babayaran gabun, may bayad. Bakit? Uling ding paparalana ning lalaki, asugal no ning babae. Uling may nipya siguro, o ito, mig-develop yung gambling addiction. Balanggat panapon ang gambengi, makyalong yung tongking o kaya kwaho. Ang gana ketang miminla, reng papadalana, ning kayang asawa. Ing masakit pa, balang mumuli ang kayang asawa, sisingilan deng utang. Uling, mi kautang ya, ing babae. Pero, ang gangeni, buula pa. Kasi, paano pa yan ning lalaki? Patawaran niyang patawaran ing kayang asawa. Pakyabutan at pakiintindihan. Ing kadwa po, ating kong kakilala, may kipagsapalaran niya yung ima, likwa na la, rin kayang anak, ampoin kayang asawa, meg TNT America. Pangarap na, kuha na la rin kayang anak, at inyapi pag-aral ng nursing, ing kayang pangane. Miyaliwalang eskwela ring pintalana, at ing tauling eskwela, balana, maka-enroll ya ing kayang anak. Inyang manyawad ding mga gula pera, sinabi ko kayo, o ba't eka mag-inquire kayang eskwelang pipag-aralaning kaya kang anak? Pota, naman maka-enroll. May mintuya, at atuklasana, balana ing kayang anak maka-enroll ya. Eya pala maka-enroll. Asahaning mayari king banwang ito. Dapat linoko ning kayang anak. Neng kasama, neng kasukalalog. Pero uling anak ene atiis. Tinggap at pepatawaran Mapna mo inyang may sakit ya at mete Amerika, mipuntay Amerika ing anak at may kapakyasaway ka rin, may salesey papil. Ingkatlong kwentong pamilya. Ating pungadwang miyasawa, 5 anak. Ngayon yung problema nung pasese keng daycare, den karelang anak, pota, nanong ugali, ing akwada. Pota, akwado ugali deng Amerikano. Inya, desisyon kinging lalaki, yan ang mag-obra. Imagine nyo po, at inyang 3 obra. Magumpisayang alas 4 ning ganingaldo, mumuli ang alas 10 ning bengi. At ing babae, tito ka na ring kayang anak. Tito ka na tiro na lang mikakalugod, tiro na lang maya papanugali, tiro na lang mga simba, tiro na lang mikamalasakit king metong at metong. At inantabayanan king kayang pamagaral. Iniyang magbayang tao na dala gading anak, ining metong karela, milsin tayo. At talagang main labya king metong nga babae. At ligurane. O nang ining babae, kabud na niya mo likwan. May depresya. Malungkot yang malungkot. Nabalo tao ba't serilina na yung kayang problema? Na yung biklat ka rin kayang pengari at kapatad o kakaluguran. May nyawad sao.
Balo yung gewa na, uling talagang down na down niya at masakit siya lub. Yung gewa ng kayang girlfriend, o ito, migbiktiyo, migpakamateyo. Inyang may walaya biye, ing anak, kukutang dading pengari, nanong pa magkulang mi, no ka rin ke migkamali, nanong pa magkulang mi, o ba't enarugu biklat ing kayang problema ke kami. Kaluguran kong kapatad, makanyan la, din kaya katamong pamilya. Atin lang kanya-kanyang pagdalanan, mga bayat a pagsubok, din kaya katamong pamilya. Alayang pamyaliwa, ing banal a pamilya, a kaya katamong parangalan ngeni. Uling, agpangking salese ng San Mateo, dinalan la namang maragul a pagsubok. Nano yung pagsubok kayo ni? Ating banta o threat king biye ning anak. Uling, awsan deng bayong bait aari daring Hudyo. Aramdaman ng Herodes ing balitang ini. Inya may insecure at ginawayang paralan ban akit ne at atagpuan ing anak. Inyang may ngutang lading mga biyasa kayo, diri na lang panabilin. Oras ikit ye, magbali ko keni, at ibali tayo kanaku nung nuka rin niya. Nano yung tunay ng motibo? Yung motibo na, patenne ing anak. Inyang enomig balik, ding mga biyasa, feeling na melin lang iya, meloko iya. King muana, nanong gewana, inutos na, king ding ganaganang anak alalaki, edad adwang banwa pababa, pamaten dala. Dinganggang anak alalaki, ning Hudea, pemate dala, ading siping-siping abalen. Inyang abalugbuga ng Jose iti, mapna mo, may milatan niya yung apong ginu. Pepakit siya kano yung anghel. Inutos na karela, ing ilisyade ing anak, idalade Ehipto. Inya, miligtas siya ing anak. At inyang mete ni Herodes, ing banta king biye ning anak, pepakit niya naman pasibayong anghel. Inutos na, ing safe na lang magbalik karin king Israel. At inyang kabalik da Israel, abalita ng Jose, king ing anak ng Herodes, Herod the Great, i Arkelao, metong muna mang mabagsik, aari, yung may nalilikang tatang na, linisyane ing anak. Kapamilatana naman, ning kausukana ning Diyos. Inya, migbandala karin king Galilea at meragulya ing anak karin king Nazareth. Inya mayaw siyang Nazareno. Kaluguran kong kapatad, libutad ding miyaliwang pagsubok, penandamanda ding miyasawang Jesus, ding miyasawang Jose at Maria, king kayabede ing Diyos. Ing Diyos, nalalikwan. Ing Diyos, iningat nala. Ing Diyos, inantabayana nala. Kabang arapanda iting mabayat a pagsubok, meging matatag ing karelang kapanaligan king Diyos. May lalam ing karelang kasalpantayanan. May biyasa lang migtiwala king apong Gino. At may lalam mo naman ing karelang relasyon king metong at metong. Deting mga bayat a pagsubok, ilang migpabanal king banal a pamilya. Banalya iting pamilya e uling mayapla, e uling perpektula. Nune banalya ing pamilya, uling at tubusal da ing banal a Diyos.
Kaluguran kong kapatad, o yan po yung mayap a balita kay katamo. Alang perpektong pamilya. Dapot ang giyang ela perpekto ding kay katamong pamilya. Banal. Uling, busal ding kakulangan tamo at kamalian. Kapalpakan. Miyaliwang pagsubok at krisis agay katamong arapan. At yu ing apong Ginoo. Mamantabe at mimingat karing kay katamong pamilya. Iti maragul ng grasya a kailangan tamong pasalamatan uling ing apong Ginoo nanuman ing kay katang pagdalanan e nakatamulakwan parati ang mamantabe at mimingat kay katamo. Ipasyag tamong ining kay katamong kasalpantayanan king Diyos, aparating mamantabi at mimingat karing kay katamong pamilya. Sasalpantaya. Kaya ko, King Diyos, ibang lubos na mayupaya, nilalang King Banwo ang ponyato, at kang Aso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banal espiritu, may bayit kang nuwa na Mariang Birhen, nila sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye. Pepay ta sa banwo makalukluk wananing Diyos ibang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpan tayo hu king banal espiritu, king banal na kapulungan katoliko, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biye alananggo. Amen. Kapatad, kambening Sagrada Pamilya ning Nazaret, panalig tamo king Ginoo makibalu karing sablatang pamangailangan, at adwanta keya ing panwanano ring hanggang pamilyaning tao. King balang kayadwanan nga tamong manalangin, Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Para king pamilya ng Santa Iglesia, ban maging metong yang indu at metong apibale-bale, para karing anggang tawong mangailangan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Para karing anggang may asawa, ban apa panatilyan dang sagiwa, ing mumunarang sinta, o atoklasan dang pasibayo iti. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Para karing anggang pamilya ning yato, ban manatili lang susulong king ikakatulan at pamanyuyo ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Para karing anak at kayanakan, ban para karela ding pengarira, makatwalang ating masabla, king karelang panyulong at tula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Para karing may asawang may kakawani at ding karelang anak, ban makatabno lang tawong masampat, munya kausukan tungkol king pamikalugod, ama kasawop lumarin, king kakulangan da king be pibale-bale, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iuli no sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatid taong may ngayaon na biye. Ipagkalam na saning kapag nasanda ring pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapag nasan. Panalangin tala naman ding sablang sasahop at magbasabal king kay katamong parokya. Oig pa, manalig kami keko. E misana ipagkait
king metong at metong ing sablang lugod papakit mo kay kami, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po at kabang darahon tayong sarili tamo, king kapamilatan ning tinapay at alak. Ikanta tayo ing dalit king pamagdalo kiring ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kabatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurihan po ng kaligaya ng lagyuno, king kasaplala tamo at ting mabilog ng banal o kapulungan. O Ginoo, tanggapan may iting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing birhen na induning Diyos, at ing esposo ng Jose, pisan metungan mo sana rin kay kaming pamilya, king kapayapan at tune pamikalugod. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeya ke kayo, At kaka ang timurin, itasyo la ring pusoyo. makatas na lo king ginu, Pasalamatan tayo, ing ginu, adios tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa, Diyos king alang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King aldoyti, kakatman mo ang tularing pusumi, ngening akikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapot ngeni mayayakit iya anting metong ke kami. I Kristo iya ing anak mo, bayu pa ing sablang panawon. Dapot ngeni mi baitya king panawon. Di natang yaban iyangat ing sablang bage king kayang sarili, bani balik ing pamisan metong king kabilugan lelangan. At tayo ning ketawan ibat king pangawalena king kekang kayarian. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makyabe kami, king alang tunang dang pamamya kapurian keka, kabang ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin, kingaslag ding espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. Baya mi daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan,
kingwaning tinape at pepasalamat siya keko. Pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na. Kuanan yeti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti iya ingkanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Ginuko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kingwaning kalis, pasibayu, kaya pasalamatan akat pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, kuanan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kanan niya iti inape utang nininong kami kaniting kali kamatayan e kami ang kapasya Kaniting kali Iniangeni gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keka, ining tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banala espiritu. Ganakan mayoig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganapya king lugod. Kambe ng Leo kalabing apating papami, i Florentino ing obispumi, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayamo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Lalong-lalo na dening anak mong mitipon, ban pasalamat at pasaub keko. Ding hanggang kapatid ming miyang pangkaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi, kaniting banal a kapag masusyan. Gawan mo kaya ang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Vicente Ferrer, kaya patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, puryandak at paligayan,
kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Libutad ding mialiwang kaligaligan king bie, lalong-lalo na king bie pamilya, ingig pa, parati nakatamong antabayanan at ingatan. Kaya abe-abe tamong yaning manalangin. Ikabos mo kami, Yoginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Ating kayuhan, ating ikayo, O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo, parating mantabe ke kayo. At kako ang timurin. Matula tayang iyampang ingwaganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kay kayungan po, peace be with you.
Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako, king kasalanan ng yatu. Mapalad na ring mayaws magisulu, king apuna ng kordero.
talakid damo po. Manalangin tamo. O alang anggang igpa, pagnasanming, bibiyebye kami antiri Jesus, Maria Tose, king kapayapan kayabemu, at king metong at metong. Iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, karing mialiwang kaligaliga ning biye. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kaya katamo pong kapabaluan. Unang dili po, ing Pasko, mo po metong ayaldo. Pa po yaring Pasko, metong ya pong season. Inya atin tamang pong Christmas season, king kaya katamong liturgical calendar. O may kumpisaya pa mo po yung Pasko, inyang December 25. Mayariya po neng January 11. Uling at tula pong misteryo, den kaya katamong pakintinjan. Ing pamikatawa ng tao, inyang December 25. Ing pangapakilala na, anting talapagligtas, ding sabla. Den pong Domingo, ing Epipanya o ing Atlungari. At ing katataulian po, ing pangapakilala na ning Ginoo, anting pakamala ng anak ning Diyos. Inya, inumpisana na yung kayang biye kasuyuan. O reni po rening atlong importanteng misteryo, pakiintindihan tamo, ditak-ditakan tayang pakiintindihan. Inyapin po atin tamong maygit atlong paruminggo, bangkanita, pagmasosyan tayo po ing Pasko. Uli na po nita, kukumbiranda kayong makyabe at kumbiran tala ba po, dahil kaya katang kapamilya, kamag-anak, katubale, bansimba, kareng kaya katamong daratang nga kapagmasosyan. Ngayon pong December 31, ang pong January 1, pagmasosyan tayo po ing solemnidad ning Indong Birhen Maria anting Indu ning Diyos. So, atin tamo pong misa king parokya itang December 31, alas 7 na po ning Bengi. Alas 7 na po ning Bengi kaya katamong misa ng December 31. Bayo po ita at ilang vigil para king bayong banwa ding ega-naga ng EMDC. Inya dapat ding ega-naga ng EMDC, tagunan niya po iting vigil. At kabukasan po, January 1, nung may puyat kayo, atin tamo pong misang alas 9 na ning abak. Alas 9 na po ning abak yung kakatang misa ng January 1. Ita pong alas 12, ning ugtungaldo, karin po maganap ing binyag. So, deta pong bisang simba pa itanggat panapon, atin pong misa king sa Banilya, alas 5 na po ning gat panapon. Alas 6:30 na po ning Bengi, ating misa king Sebitanan o king Nueva Victoria. So, sana po makapakyabe tamo kareting kapag masusyan. At ngayon pong tutuking Domingo, kalupad ng sinabi ko, pag masusyan tayo ing solemnidad ning Epipanya. O sana po makasimba tamo naman at panagkatala po din kaya katamong misa. O dakal pong dakala salamat. Talakan tamo pong ngeni para king tauling bendisyon. Inginu mantabeyo ke kayo. At kako ang timurin. At mantabe ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingig pa, ating anak, ating banala Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umetana at tandanan tamo, at suya ing Dios, busal ding pamilya tamo. Salamat King Dios.